د ځینو اشیاو نومونه په جرمني ژبه کې. Das Telefon. Das Telefon. تلیفون. Der Schlüssel. Der Schlüssel. کیلی. Die Tasche. Die Tasche. بایک. Das Geld. Das Geld. پیسې. Der Fernseher. Der Fernseher. تلویزیون. Die Uhr. Die Uhr. ساعت. Die Brille. Die Brille. عینکې. Das Messer. Das Messer. چاقو. Die Zeitung. Die Zeitung. ورځپاڼه. Der Regenschirm. Der Regenschirm. چترۍ. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنا سره. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او لایک، کمنټ او شیر مه هېروئ. د خدای په امان.